abantu batari kwenyana na baigo abatakano kurwase wadi ya marani ebunge ya kitutu chache North me county ya Kisii baba konyora obokonyi bwendagera umurobiro bagokora wa no women representative ya county ya Kisii Doris Aburi akubwatirana nebyombe au okwana chinga kiechoni go Aburi abagakore iraje gucikogendera gusira abantu batari kwenyara ase abamenyi bechinseme cyo baigo baba bakubwatokerwa obokoreri bwe serikali anene asokweri kyane kyombe kyobwenya kia NHF na boigo KRA igento donya bagagotewe na nachikogendera kwenekia abuna omwana inchi korwase county ya Kisii obeire gakonyora obokoreri asenchera ere yobwororo murikeito diponasanya namanke unenchera yemo yokwenekio obokoreri mbogenderete kubwato kwa kurwachia bisi county obisi yomo women rep county ya Kisii Doris Aburi bakubwaterana nebyombe au nibo bogenderete kubwato ka obokoreri gochia se ebinyoro mune program ya mama county yo wonchokana na komanye bitabantu baitu bagwetera nande nyenderere ko basisiti donya nangaf talinye toko baendage njichi project cyane na match basari nkege gotoka because chibestiane ne chinge nebiyombe chibese china chibongete 6 million ase constituency ne chingo korere mero bono gochichaga iga etogo partner n'abasani betu nabona bekantole na Minto Foundation iko bakuru chinsemo iko bara America nonye barabukora kuri bari social media barabuna abantu bacandike bari kuri n'abantu they don't afford a meal so kuna barega na bayira nagali mumbu nabona ndi bakotebya abantu ba Minto na kigaki aronkenya twali abantu mbacandike muronje mwaro lirebire marega endagera yoka zimoto nafu gukona ime yesukuru yoboroso ya Kyaleni yogotoke ward ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North nigo anyara kwerere mechando anene umwana munyaruka agwetera mwanaume ndiye ako na X and Y mama ako na X mbili. Sasa hii mambo Kisii sijui tutaandika kitabu kwa Kisii ndio watu waelewe mtoto ni mtoto. Sasa unapata wamedhulumiwa kwenye society, hata hawana ile courage ya kuongea na watu wengine, wanadhulumiwa pia wale hawana watoto. Ni shida mzima kwa wamama na wazee. Pia youth siku hizi bangi inauzwa kila pahali. Bangi ni kama kuambia mtu habari, inapatikana na hakuna kitu mtu anaambiwa na omwe MCA we ward yewe Dennis Ombachi niga mwaligania na kumuboli agandere gusira abantu bali batali kwenyara. Karibu sana Marani wote. Uchote rero n'abagura twali na watakano na ndio chote ngiye cyo kwali sebirama bali batali kwenyara kumata bupango cyo kwali n'abantu bali abagoti twali imyaka 75 cyo konyora na ndio cyo kosayo yoda kumutana ukoro sike ubalente ngaiga abantu bali kigali bali bakwanda umusisi usanga nagati y'abawatani kuri kyombe kia Minto Foundation kurwa USA nigo anyara goteba obuya bukwirenyo koboka gochia se community Chinga kecho niga bamenyi bensemeywe banyoro bokoreri bwe serikali asobwange buna NHIF KRA amo no bokoreri bonde. Hapa pia tuko na watu wa serikali yetu na pia county watu wa Huduma Center wamefika hapa wakati wanajua tuko hapa, wameleta services za serikali hapa ya mambo ya IT na mambo mengi KRA mambo mengine. So Omo women rep Doris Aburi ni gali eira yogo chia gokini obokoreri gochia asaba na inchi. We are going to improve. Tochikogera rina kingi toko abantu kere sustainable. Ege simato ko babekera ne chiro. Ebintu biri bikomanya abantu na to improve ko ba beggars to etenenere to independent. Igo abantu ba Minto to eri bagatutonya ko taratonya komanya mechando bune kiere naende nakabesa kagaita katika go chakaba mambe na bakonyora to manyira mahitaji no bunangana we represent before the floor of the house monyole yutukusa Inko ripota Ndize TV kurwe skuru yoboroso ya Kyaleni yugotoke ward ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North elitaria ne Dipon Hasanya